Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka kertong NPP na Shillong constituency ka kong Amperin Lingdo, kalaong kat badang siya akan tho, kata kadang satar ban Treshitom ban Syakri ki pat ba. Yakin ki kentian kalapan pau ba ajingkran hasnong jongsha, mau kan raw constituency East Khasi Hills District, habalit yakan du kerpang yakinong kersyan ke NPP. Kakong Amperin kalalit kublay kerpang yakinong kersyan NPP kajing sanran lang uba kansing lensyang, kabala sedang nadu thang sning thanroj jongsha bat mau kan raw, kebelalong mentakasngi ke khatsan tarik yayong araja arpasau. Ki ba jong ke Shillong Parliamentary Constituency kin sarai yaki hendrungut ki kertong hak khat khandai tarik menta ubnai ban pha syakaying dorbar parliament jong kari India. Baha kaswa jong kata ka election. Hindi ban ito ya lakajong ka candidate. Bandaday ba kung kiway nga suong ba iba kansing ya iba paidang ya pa sa tumo. Ipinumdon ka jing singan. Pwede ka ni nga kitkli ba nga wan bansyu penidur penidat. Isnong hidong isnat ibangalayat mga bat ngayo i kadon kajing kersyan kabubiyang nganong ino iti ngingiwan ban Syakri yapi bandak kiway kilit lang hayaw habasok takod piyo i kajing yat lenti jo nga mentajan san banay nakaway kasnong gabakendong tam sakaway pat kasnong gabakendong tam pikiran ya kaboda ngalapoy nun pikiran siya thi siya dyan kabangla siya thi siya record ngalapoy nun ngalayad ngalapoy let ya kapor na jong bangan tip bangan sngungto ya kakam kabanga panpray ka election nam ta jong nga kamday tang sa panggajing job nga hapan tip ya ka ay kakam kabangan le hadin kajing job kata kaban kam ya nga ngataray nga nged baro pila yu iya nga pila kublay video nga pia jan ne pimes no jan ne ya nga jan mlong nong way show kata kaday katong jungi ngingiwan ban Syakri ok kikon samla ngala syem haki constituencies kibabon ndon nong yarap show Kila siya bot siyang shit, kindawat, ikitingin yalam, kimlaw. Kili mo pi. Kila dagi dorbar snong kiyang kiyong ngingim tre bot syura. Khat ikita ginong yalam bakinwan bantmi kapon kimsim. Asalay bila social media baki snong kidaong dalati. Ngiwat ya pan syu kibot ngim tap syu kabot. Kata kaday kajing long jing manjong ka politics siyang shit. Ani kikren. Lele ay kikren. Abak kren kiwe yok mensim mengi. Kapan satar susu yang lam jeng mak su tiki. Kom kene kajing long kajing man ngampat julap. Tengawan bangan terwa ya kata kajing long candidate papura jonga. Nganum klat iti. Doya teli kawai. Hamau kun raw lele ngiklan ha. Bat ba kansing bat ba paidang kia teli ko ba non jig pet kibot kiwe gibabot raneng ay ginang bot pi wat ya ginong yalam lejo dalong MP la syay ka madam pihap wat iba kansing iba paidang bat ka madam tiniwat kita tik na ba pinumlap ya kicing tip kabubik kabubiya mdon kana pandit re ang mga ong yapi ngan Treshitom tu ai kajing kerku kajong piya nga ai kajing kersan kajong piya nga namar nga banyat lendet klam let yuk jat iwi piwi snong tu kabam lalong
Dengan kermen bakini kisnong di badan marjan hang ni, pilayawan lang hang ni. Pilayo I kita ka amperin ka balong kumno. Takmat kumno. Dengan nget ba pinduay lem nam tajonga. Pinya teli kaway melon. Bat pinum sya ya lambakla. Bat ngak aya pi kata kekular ba kapati NPP kabalam khmat ya kani ka sarkar kanum khabrip iki khmat ne kanum phaidin yanu ru kibla kersane kapati. Tentang begini